Salam бардыңыздарга урматтуу катталуучулар, каналды көрүүчүлөр. Мен бүгүн Ош шаарындагы Вешевой рыноктамын. Мурунку буюм базары азыр килем базар болуп калган. Килемдердин, дорожкалардын, палас дорожка, килем дорожкаларын баалар менен тааныштырам сиздерди. Канчадан? Mınalar 650 som ece, mınalar 1100 som, 600 som, 1200 som, 1100 som, malar trafkalar, spanilerge 1100 somdan. Ne oluyor o zaman çeki? Килем картиналар канча колдорго? Kartikalar, bular 6,5 som ece. 6,5 миң сом болушу? Ova. 6,5 миң сом экен. Мына килемчи? Килем дорожка. Mınalar 1200 som. Травкалар канча? Мындараак болуп турасызбы сиз? 1100 som. Na 1200 som, turası 1 ece. Турасы бир, жандагылар дагы турасы Can, бирби? ova, bular rasiski. Канча метр? Bular 1200 somdan bu. 1200. Мынанын эмесичи турасы? Palaslar turası 1,5 ece. Bular 400 somdan metre. Метри 400 сом экен. Ova. O kartinkalarda görün bana. Мына Mına картинкалар detskilerge mına jakşı, mına detskilerge jakşı. канча сом? Mına detskide 5,5 min som bu. 5,5 миң Mınalar сом. 6,5 min somdan bana çoğları. Чоңдору 6,5 миң сом экен. Мына килемдер дагы бар экен. Сонун килемдер канча? Mına Каяктыкы? turetski gilen derece 3x4. 3x4'te 16 min som. 3x5'i var 22 min som. Mınalar var mana şolkuylar. Bunlar 15 min somdan ece. Mına turetskiler var 25 min somdan. Özbekistan'daki var mınalar 18 min somdan. Mına turetskiler var 15 min somdan. Cukka şolkuylar ece. Mınalar var turetski 14 min som. Özbekistan'daki var mınalar 18 min som. Mınalar var 16 min som. Размерлерин да айтып кетсеңиз. 3x4, 3x5, 3,5, 3,5 bardak razmeri var ece. Mınalar var Rossiyski 3D degelleri. Bunlar açı 22 min somdan bular. Rossiyski- 3x5'leri. Российский 3D 3,5 экен. 22 миң сом экен. Ova. Eyvay jakşı şekilde. Mınalar var mınayam var Rossiyski 3D bu yalan. Bunlar ama açı 22 min som 3x5'leri. Bunun içi daroşka endi. Mınalar daroşka Дорожкалар, mınalar. дорожкалар тартканы. Номерлеріңізде жазып алсын. Ооба. 556 47 47 47. Kelgili arzara kılıp veririz Suda alasa. Optum bahasta. Bir 6 gün 7 gün içinde dağın canlı tavar gelip Жаңы atar. товар Номерім келди. каталонияңызға 556. 556 bilen Bir sattım, 30 bir sattım. Азыр. etçiydi. Келиңиз. Өзүңүз да тартып коеюн. 556 bilen 47'te 47 davramdek dep gelivesirir. Jakşı gilemlerimiz dağın 6 gün 7 günde gelip atar. Jakşı gilemlerimiz var. Arzan kılıp Доставка veririz, каяка? Optum bahasta. Кыргызстандын кайсы Şahardın içinde dostavka бесплатный olur. шаардын ичинде. Ооба. Башка региондоргочу Кыргызстандын Zakaz. İlacı varsa besplatny kılıp veririz ece. Ama içene tart, nece uçtu? Bana canlı geldi bana ece. Palaskar Rossiyski, bu, novinka rossiyski. o. O var, novinka bular. Rossiyski, har xil türü, sveti var. Мына жашыл кызыл новинка экен, российский экен. Канча булар? Buna turası üçlükleri bulardaki 2200 somdan, 3,5 ligi var 2300 somdan. Bunlar diyem kelişken bahasta arzara kılıp veririz. Мына паластардагы кандай? Ular Belarusiyaniki ular. 750 somdan, turası 3, narıgı 3,5 ligleri var 850 somdan. Мына серый, мына Ооба. эми наркы күрөң. Мына ушул жерге келе бересиздер. Килем, холдорго картиналарды алсаңыздар. Ушул жер адреси мурунку буюм базар Вешевой рынок деп аталат. Ушул жерге мына баланын атыңыз ким эле? Hamid. Хамид деп келе бересиздер. Номерин дагы айтты. Каналга катталып кетиңиздер.